kabora ingerango oye chigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Bono omwancho omurireria ayabuno motutire bwe chigosori ao nobe na kirengencho yokogokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Igeteseni kia Ogien Soko TV. Bono nge guchunchugere gokwariganiria na gokwerera chigosori ao obwikiranu. Somo cha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi iyokolio keraritko oliye chimamosi igochakera egetone gichinze sana na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ibwe achigosori amona abanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori Eye Nensoko TV Oboroso bw'umugusi. Mwanchumu origereria Wensoko TV no mubasondo muyake gimasiri tukerigalia merongebere na kabira sumutinyo gatano na gatatu mwaka bwechile fuibere merongebere na gatano na rimono kuyena kwane buna nigogendere tebiye gose kwagendere biya kurweke mambi wagakie twikera bone igana inde tokomera na sembeo eriko yanyoramo ya senchira yo bwenge buna bere kwariganirwa eriko eneke buna naye kwe manyore ayagendere tokorikana asomo basobono aya etire na bwega yarachi kubwatia tosanga sobwamo wetera senchira yo mutandao wekerero asense media ya Facebook Ensoko TV Digital na bwigo asense moyende ya kabiri ya YouTube Ensoko TV na bema wasiliano na nkonya gwetere nsabo tosanga asobwamo amaya asenchira yo bwenge Eriane Ishmael Mogere. Asomo chakaromo basobono mugabara gwe county ya Nyamira Monsinyaribo nigo aerere buna goika umutinyo kano mwaka ogocha nigo era chikobana wikira ni chira chonsi alireta abanyamira omwaka chilefibera merongebere na kabire eira gose chira cyarenge cyo wikira ni amagendero abo asaruro kubore goche bamenyibe county ya Nyamira ko mubwatesia erikwenekina weko mwaka ogoche mutinyo kane ngwikira ni ari chire echo eryo bosibo bachero banene bo mwaka ogocha asiboigo atebire ganga yayene no kwenekia amangana bwatikene ne chisemi obochenu na boigo no nyena amangana bwatikene bwagachibwe chipara ngwikira ni wale ase county ya Nyamira buneko bwatia twensi pina baibuli abana baito kwanyambale rusa ngwakira baibuli mbiyamo na semwa beru mokolenda abana baito bakabona baje kuigura chiskuru ase litukolia Jumaine na Jumata egasi mwanto mete Nyamira ningendele ko yekora chipara kwa December counting mango chikorande kuri January nyore sabari yanka amatengati garaiga onsinyakore omwako etana arochie fandi ya Mariogo efandi ya Mariogo yeminete gochimotwe na begachi milioni 300 omwako yo finance wanse chula ni mente milioni 200 yeminete Mariogo takobora atene time nyagetari yeserikali Nyamira Mirere na Mirere mwegure Mariogo takobora Mirere na Mirere goko ende dispensary eriogo ndiyo motebye akesi meriogo diretwe ninje ndio imambia ekiara twagura Mariogo isaine na ende ndo tomenta yande igoka moranja abantu baito mwegura bangina mwiga mwensi mosoesha ekala mwasoesha igogo joko nyoro okorwari otari kubori wesendeons mwegure sana wata teething problems lakini ngorenge ngoso tibara out na ende na rera to konyo uchimotu ayande tingo kwana kile department into ende da
Igo igazi mwandu mete mogo ikomo tienyo okane. Mwire karamu motebe gwatote promise in your manifesto eke wakore ngore ngene nyana akabide biyonsi. Mbiamono asimoji mwende biya. Mbiamono. ki emirobere agenderete kwenekiwa irikweri kuna chiskuru nkoigorukire Kenya ase omotenyi oyego yokorigekerwo kyobo governor kurase county ya Nyamira engineer James Kemoni nigaruro koboria guchiase serikali kobwatuka chibesa guchiase chiskuru asobwango irikwenekia buna emirobere yonsi nkogendererwere ase enchira erengiya mono naboigo aborokiwa konyora bare obokoreri obuya chingaki amasomo agoche kwenekiwa ase tamwe eyeiga twensi pina baibuli abana baito kwanyambale rusa ngwaka baibuli mbia mona se mwaberu mokorenda abana baito bakabona baje kuyura chiskuru ase litukolia Jumaine na Jumatatu abaibuli baito nale goteba naende na abana bose skuru akikisha abana baito mwabakobe baikire skuru cheito bya na abana baito bali mororo ninu pokea abana baito boronge egera banyare gukora program iri bekuriye ya masomo asomo toereru asamana tayo I also want to take this opportunity to urge the Minister of Education and the national government to release funds, those funds which are normally known as capitation fee, which is meant to run our schools, to ensure that our teachers can run their programs properly within the time frame provided within the calendar, academic calendar of this upcoming term. Sese mwende umuraiwe kiama kia DCP Rigathi Gachagua nigatarire amati ya Nyagosira Johana Ng'eno oyorenge omurai gose omubunge bwensemo ye bunge ya Emurua Dikir asinkwane aye ngakieka ase amati gose nkahe amati yo nigaerere buna na chikokonya amati ikonyoro kwenekina obotuki gokorekana bore erikomanyiki kierirete Nyagosira Johana Ng'eno gosira obugima bwaye wetera somo baso wendege ikikererete ogwa kwae asibo igagendera komocha eserikali ase obokoreri bwae nsemo ye bunge ya Emurua Dikir. Marehemu Johana Ng'eno alikuwa rafiki wangu sana na tumetembea na yeye vizuri katika safari ya uongozi. Si kupata nafasi kuja wakati ya mazishi kwa sababu kulikuwa na mambo mengi, na wale walikuwa naongoza mimi na hao watu tungekuwa tunaelewana. Sasa mimi nikasema nitatafuta nafasi kuja kwa mama mwenyewe, na nimekuja hapa kumwambia mama pole na kupanguza ya machozi kwa kumpoteza mtoto wake. Na ndio nimefika hapa na mama amenieleza mawazo yake na yale ambayo amepitia na zile shida ambayo amepata. Siku William Ruto alikuwa hapa mazishi na Mandege na kila mtu walimwahidi mama na familia mambo mengi. Tangu amzike Johana Ng'eno hakuna mtu amerudi hapa kuona mama. Yale yote aliahidiwa hakuna chochote. Hii ni ile uongo ambayo inaendelea Jamhuri ya Kenya. Mpaka mndanganya mama amepoteza mtoto wake. Mama ako na shida, Ng'eno alikuwa anamsaidia kununua dawa na nini, amehangaika kwa sababu marehemu Ng'eno ndiye alikuwa anamwangalia na amepata matatizo mengi sana. Na mimi nimekuja kama rafiki wa Johana Ng'eno, nataka kuhakikishia nyinyi tumekubaliana na mama, mimi ni mtoto wake na nitamwangalia na nitahakikisha ya kwamba hapati matatizo. Mambo ya stima yake, driver yake, chakula, dawa, hiyo mambo ambayo ni ya kusaidia mama wa umri huo, mimi kama Rigiji nitashughulikia kwa sababu. Kwa hivyo tunaenda mkutano, naomba nyinyi nyote tufike huko. Nitakuwa na mambo kidogo ya kusema. Walinitisha nisifike hapa, asanteni vijana kwa kuniambia nikuje mtanilinda. Nataka niseme asanti. Mimi ni Mkenya, katiba ya Kenya inakubalia kiongozi wowote kutembea katika Jamhuri ya Kenya. Emurua Dikir ni Kenya. Hapa hapana Uganda, hapa hapana Tanzania. Rigiji ni Mkenya, Emurua Dikir ni Kenya. Kwani Rigiji akifika Emurua Dikir ameua mtu?
Kwani kuna mtu ametukana? Mbona mnazuia kufika kuongea na mamake Johana Ngeno? Ndio amueleze yale ambaye anajua. Unajua yu Murkomen ndiye alikuwa anazuia mimi kufika hapa. Asoko sanga n'abamenye be county ya Machakos yabwatikaine n'obochero bonene bw'omwaka ogocha nige serikali yabori gokwene kibuna ngosikereri chiko buna enchira ya moyo kwana n'oborendi gochia saba na siasa bonsi monekere bakore misangerekano ya gesiasa nabo yokwenekia oborendi gochia saba Kenya na gokeania obosagani ni chiburabure icho chiabere chikwenekiwa imeyense asama tukabwangoiga erikwenekibuna demokrasia yense ya Kenya korendwere ase obwime. Katiba ya Kenya 2010 inakuanga na kipengele ya kwamba democracy ama ile watu wanakuwa na rahisi ya kufanya yao. Sana sana tukiongelea democracy tunaongeleanga human rights, the rights of people. Wakati mwingine unaona viongozi ndio wanachangia democracy inakuwa na shida. Viongozi wenye wako kwa kiti ndio wanachangia democracy inakuwa na shida. Sasa ningeomba sana hao viongozi wetu, tafadhali mkue mwelekezo kwetu sisi wananchi, sababu wakati viongozi mnapopigana sisi wananchi hapa chini mna expect kufanya nini? Siazi ona venye wewe kama kiongozi ni wewe kwanza ugunja ngumi upige kiongozi mwenzako, alafu unasema kuna democracy. Hakuna democracy. As tunaelekea uchaguzi, ningeomba sana viongozi wenye wako kwa viti na wenye wanawania kuomba hii kiti yenye inakuja, tafadhali wacha tudumishe amani, tukue na upendo. Wewe tu kama kule yako yatosha, jipange next time ukuje. Wacha hii mambo ya kusponsor gunism, wacha hii mambo ya kusponsor vita, sababu inarudisha uchumi wetu nyuma. Tangu zamani ningesema wakati wa KANU, tukaja wakati wa Moi, tukaja wakati wa Kibaki, wakati wa Uhuru. Hiyo nyakati zote watu walikuwa wanafuata sheria. Manake huwezi kunyima mtu ambaye anatafuta kiti. Anatafuta kiti ya president au anafuta kiti cha MCA au cha governor, umwambie hawezi kwenda Kitui kufanya mkutano. Hiyo inaonekana hakuna democracy, kwa sababu huyu mtu anatafuta kiti ili apate kusaidia wananchi, na wewe unamzuia kwa sababu unaona akija kwako atakushinda vile mambo yake wananchi na wanataka. Hii kitu hatutakubali. Maana yake ni kitu wa kuunganisha wananchi wa Kenya. Kila mwananchi, Mmasai, Kikuyu, Mjaluo ana haki ya kwenda mahali popote. Hata mtu wa Kisumu anataka kuja kufanya mkutano Machakos, yuko huru aje afanye mkutano Machakos. Na kama wewe unaona utaki mambo yake, tafadhali kaa nyumbani au kwenda kwa shughuli zako, usiende kwa mkutano yake. Bomo bwa broad-based gati ya Kenya Kwanza muri kiama kia ODM mubunge w'ensemo ya bunge ya West Mugrango Steve Mogaka nigaerere nabo igukurwo kuboria gochia asaba menye b'ensemo ya bunge yaye kubwate serikali ya Robisi erikwenekia buna amagendero ngwikira nare ase ensemeyo ukwana kurase ewodi ya Bosamaro nigaere irubya bokoba serikali na mono gochia se abamenye be county ya Nyamira kene kia serikali irobono Kenya iye umuungano bwa ekyama kerikie mkyomo inche oba West Mugrango iga na ndenje n'umuntu bwekene ko ende kanisa abantu bale bose balenge ekyama gya ODM ekyama ikiekera serikali kibageire amagendererabo yestima yekilami ya mache ya abono bareta yara se serikali batigire gotosokerie ebintu byeito bichiche West Mugrango bono go bagotorariria na serikali nchikale gocha emyaka ikali gocha nchikinda Bosamaro tigana enderero ntene nentebe soko ni ya muda mambi tekali ntunto kumanya ya mambia serikali eliero abarayi bari ba especially for West Mugrango
mwarenge ase kiama kia Raila Odinga kamuranche tigago short change aba West Mugirango rubera moye gwe share ya magenderera West Mugirango basabira abantu baito bagosamaro tigato chitobe abantu tole serious about the constituency yaito na magenderera ito oyo bwate chibese chia Kenya bangirito moete ohinera to godil nere ayonye ko kabwato oyo gendo mubeko oli tukelio West Mugirango noere na inde na motoko genda kero kwa mubekiro togende korusie bintu byaito lakini te baise gotoka ingekere bintu byetwe kurugocha West Mugirango na sesa ulumutagete musore lyo roe yeta bamubiseri mbikaga my friend na barangeri yu omwelwo motienyoyo injuto poke biragita bigo anse pare yi ya bondeni kwenda magombo yerami etwaro richo president chio bulimo chibatokoliye bintu bitai Yamano mwancho mo rigereria so choren Soko TV oboroso bwo mogusi na boigo kubwatia maya senchira yobwinge yechinsa isano nebirichia bono mubasuna wikirabo atwikira omwere korende nse ya monitinsa isato lochikomera na manere Clinton ndege ingakera chuko yaretera senchira yobwekera no barabasika baito bagandira tuko yarigania ase omubaso bono ngendera kubwatia merobirende yatigere ase omubaso bono no murubire kubwati no bwechigosorio koretwa amonere Daniel Omwaga wika eritukure Jumatatu nyasaye kago twanchireriane Ishmael Mogere nakuganiri weekend